Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane. Twongeye kubaha ikaze mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza kuri mwebwe mwese muri kumwe natwe muri kino gitondo. Umugisha ukomeye kongera guhura namwe. Dushima Imana, Imana itugiriye neza, Imana iduhaye ubuntu budasanzwe bwo kongera guhura hano ku gicaniro. Yesu ahabwe icubahiro. Turashima Imana ko Imana yo kwizerwa, Imana niyo kwiringirwa, Imana irakiranuka, Imana irera, kandi ibyo ikora byose ni byiza ku buzima bwacu. Imana rero ibaha umugisha, abo turi kumwe kuri Zoom, Yesu abaha umugisha mwinshi cyane, n'abadukurikiye kuri YouTube channel Ndika Gospel TV, tubahaye ikaze, mwumve muguwe neza mu mwami. Dushima Imana iduhaye iki cyumweru cyiza, cyangwa se iyi ndwi nziza y'umugisha, kugira ngo twongere kandi dufata ibihe byo gusenga no kuba imbere y'Imana. Iyo dusenga tuba tuganira n'Imana. Iyo dusenga tuba turi gushyiraho icyerekezo. Iyo dusenga tuba turi gukuraho inzitizi. Iyo dusenga tuba turi kubwira Imana ngo Mana, ni wewe ukwiriye, ni wewe wa mbere mu buzima bwacu. Niyo mpamvu tuzinduka ku gicaniro, ni ukugira ngo dukomeze gushima Imana, guha Imana icyubahiro no kuyisaba kugira ngo ikomeze kugendana natwe. Rero uhumure, wewe ufashe umwanya wo kuba imbere y'Imana. Isengesho ryawe ntabwo rijya ripfa ubusa, nta nubwo Imana ifata nk'irisanzwe. Igihe cyose iyo umuntu ahagurutse gusenga, Imana ikingura amatwi kumva gusenga kwacu, ubundi ikatugirira neza. Rero witegure kongera guhura n'Imana muri iki cyumweru, witegure kongera kugendererwa n'Imana mu byo uzakora byose. Witegure guhura n'ikiganza cy'Uwiteka Imana yacu. Nagira ngo dusenge dushime Imana itugiriye neza, Imana iduhaye amahirwe yo kongera gusenga, kubana namwe. Tuyishimire, tuyibwire ko yagize neza. Turaza gusangira ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, twongeye tuze gusenga turagiza Imana. Uyu munsi n'iki cyumweru ndabizi neza ko Imana irakomeza kutugirira neza, Imana irakomeza kubana natwe muri byose. Abo turi kumwe muri Zoom, ubishoboye wafungura mikrofone yawe tugafatanya iri sengesho ryo gushima Imana. Abadukurikiye kuri YouTube nawe usenge ushima Imana kuba ugihumeka umwuka w'abazima. Hariho benshi uyu munsi batakiriho, kandi nabo bifuzaga wenda kuba bariho. Hari n'abandi batameze neza, bagwaye, bafite uburwayi butandukanye, ariko uri muzima. Rero muri byose bibiri dusaba ngo dushime Imana. Niba unadukurikiye urwaye, ufite intege nke mu mubiri, dushime Imana muri byose, kandi wizere ikiganza cy'Imana, wizere gutabarwa n'Imana, wizere guhura n'Imana mu buryo bukomeye cyane. Yesu abahe umugisha. Nagira nsabe mama Viole, niba nyumva, azamura isengesho dushime Imana, adufashe azamura isengesho ryo gushima Imana muri kino gitondo, n'abandi twese dukurikire mu izina rya Yesu. Karibu mama Viole, Yesu abahe umugisha mwinshi cyane. Shalom, shalom. Shalom. Mana yacu, Imana igira neza, Imana ibereye, Imana ifise ubutwari, Imana yaremye ijuru n'isi, byose byaremwe mu ijambo. Wowe waravuga ngo bibeho bikabaho, ngo amazi aje mu biyaga no mu bizuzi buko nyene, ngo isi nayo ibeho bibuko nyene. Werekanye ubutwari bwawe, werekanye ubushobozi bwawe. None data, turagushimiye, tugukengurukiye iki gitondo ciza, iki gitondo c'umugisha. Turagukengurukiye iki gicaniro, kandi turagukenguruka ku bari ngaho ku gicaniro n'abari kuri YouTube bose. Turashima ingene waturinze iyi weekend yose, tukaba dusubiye guhurira ngaha turi bazima. N'ubuntu watugiriye n'imbabazi watugiriye, ntitwari beza. Mana igira neza, Imana ishoboye, Imana yatungikiye Yesu Kristo kugira ngo dukire wa mubi, twarabo gupfa rubi. Tugashimye, turakengurutse ibyo yakoreye ku musaraba, amaraso yasheshe ku bwacu, kugira ngo duharigwe ibyaha byacu, kandi dukire indwara, kandi ngo tuyegezerezwemo. None turagushimiye, turagukengurukiye, nubihererwe icyubahiro mufite wacu, Mana yacu, Imana igira neza. Databuja w'amahoro, twisabiye imbabazi igitondo ciza, utugirire imbabazi, utwezeshe yarya amaraso yawe y'ubw'igikundiro, utugirire imbabazi rwose, utweze dutunganye, wari we
wese ari ngaha ku gicaniro n'abari kuri YouTube, eka n'imiryango yacu yose n'imiryango n'imana bacu, turabasabiye kweza bakatunganya na ya maraso yawe y'igiciro, hamwe bava ku musaraba Yesu Kristo mwiza, kugira ngo tweze tubabarigwe mu izina rya Yesu. Byose byararangiye. Mwami Imana igira neza, Imana yuzuye ubuntu bwinshi n'ikigongo cyinshi, tugira imbabazi rwose Mwami databuja w'amahoro, kandi turashimye ku mbabazi tugiriye. Duhaye ikaze na kari muhemu wawe mu mitima yacu data, ngo utugirire neza mu bugingo bwacu, kugira ngo abe umurongozi wacu bugaca bukira mu izina rya Yesu. Databuja w'amahoro aturongore, twumve databuja amahoro mu izina rya Yesu uzobukoze. Data turasengeye uza kuduha ijambo, turasengeye igicaniro, turakwingize Mwami, umuzi usa amajambo yawe niyatura niyasama, wewe wivugire mu izina rya Yesu, tuze kuronka ijambo databuja w'amahoro rivuye iwawe, ijambo ry'indemeshanyo, ijambo rikiza, ijambo rifise ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, we dutaranguje ni satani n'abadayimoni, nta bubasha afise kuri iki gicaniro. Databuja w'amahoro, indwi yose twise no mu kiganza cawe, tugirire neza, uduhezagire, tukubone, imitwaro yacu urayizi, iyo uyizi ko kurusha uko tuyizi twebwe nyene. None Mwami turakwinginze, tugirire neza abari ngaho ku gicaniro, bari kuri YouTube n'abandi b'imiryango yacu yose, uduhezagire, uturinde wa mugwanizi. Uyu munsi uze kutugirira neza, uze kuduha amavuta yawe, uze kutugirira neza, uze gushishikara ubana natwe, ingabo zawe n'abamarayika baze kudukorera mu izina rya Yesu. Ikimvura cyawe cy'umugisha kibe kuri twebwe, utugirire neza muri byose, dusenze twizera mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Amen, 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 amen. Urakoze cyane mama Viola. Yesu aguha umugisha mwinshi, mubyeyi wacu. Imana iguha umugisha. Amen. Twakiriye imbabazi z'Imana, twakiriye kwezwa, twakiriye ubuntu bw'Imana budasanzwe muri kino gitondo. Abaje nyuma namwe turabakiriye. Yesu abaha umugisha. Dushimiye Imana cyane. Kuri YouTube tugeze ku bantu 500, 500 personnes bamaze gusubscribinga kuri YouTube channel, kandi Imana ibaha umugisha. Abakomeza nyine kubana natwe, abakomeza gusangiza abandi ijambo ry'Imana n'amasengesho, Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Dushishikare gusharinga link ya YouTube kugira ngo n'abandi babatabaye kuri Zoom bakomeze gukurikira ijambo ry'Imana n'amasengesho tuba twasengeye hano kuri kino gicaniro. Yesu abaha umugisha mwinshi cyane. Nagira ngo dusome ibyanditswe nka bitatu muri kino gitondo, ubundi tuze gusengera iki cyumweru. Tuzakomeza kubana muri iki cyumweru n'abakozi b'Imana muri twebwe Imana izaduha kugira ngo badufashe kutwigisha ijambo ry'Imana. Ndabizi ko tuzahabwa umugisha, tuzakomeza kuba imbere y'Imana buri gitondo nk'uko bisanzwe, kandi Imana izatugirira neza. Reka dusome Zaburi 37 ku murongo wa 5, turasoma na Zaburi 55 23, dusome na Petero wa mbere igice cya 5 umurongo wa 7. Reka duhere kuri Zaburi 35 ku murongo wa 37 ku murongo wa 5. Zaburi 37 ku murongo wa 5, ijambo ry'Imana riravuga ngo, ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, abe ari we wiringira, nawe azabisohoza. Imana ishimwe cyane. Iki cyumweru dutangiye, Imana iragusaba ikintu kimwe gusa. Haleluya. Uyikoreze urugendo rwawe. Iyo Bibiliya ivuga urugendo, ntabwo ari urugendo gusa rwo kuva mu rugo ujya ku isoko. Ni ukuvuga ngo gahunda zawe zose, ibyo upuraninga byose, ibyo utegura gukora byose, byikoreze Uwiteka. Ntiwishigikire gusa ubumenyi bwawe, ntiwishigikire umuryango wawe, ahubwo ibyo ugiye gukora byose ubikoreze Uwiteka. Abantu benshi turaferinga kubera ko tuba dushaka kugenda kuri experience zacu zonyine n'ubwenge bwacu bwonyine, ariko tukagera ahantu tugatsindwa. Hari abantu benshi bakomeye b'isi bagerageje gukoresha ubwenge bwabo n'ubuhanga n'imbaraga zabo, haba mu mishinga ikomeye, haba mu kuyobora ibihugu, ariko at the end ugasanga ahantu bagera ibintu bigaferinga, ibintu bikanga. Rero mureke twiringire Imana, mureke twizere Imana, mureke
ibyo dukora byose, gahunda zacu za buri munsi tuzereke Imana, nibwo tuzabasha gutabagwa, nibwo tuzabasha kugirirwa neza. nawe yavuze ngo twikoreze Uwiteka urugendo rwacu, icyo ni kimwe. icya kabiri ngo abe ari we mwiringira, abe ari we mwizera. Haleluya, ngo nawe azabisohoza. Ibintu byose wifuza kugeraho, gahunda zawe zose ufite muri iki cyumweru, muri uyu mwaka, reka nkwibutse ko ukwiriye kuzereka Imana, ukwiriye kubisengera, ukwiriye gufata umwanya wo kubyingingira Imana, ukabwira Imana ngo Mana, nubwo ngenda ndi gutegura nk'umwana w'umuntu, ariko ibi bintu byose ndabikweretse kugira ngo ubashe kugendana nanjye, ubashe kungirira neza. Haleluya, uzabona rezilita nziza, uzabona kugirirwa neza n'Imana, kuko Imana iyo igize iya mbere, nayo ibyawe byose ibijyamo bikagenda neza. Haleluya, muri Zaburi igice cya 55 ku murongo wa 23 cyangwa se 23, nanone Bibiliya irongera ikavuga irindi jambo nyiri ngiri, ikavuga ngo ikoreze Uwiteka umutwaro wawe. Umutwaro wawe. Abantu dufite imitwaro, imitwaro ishobora kuba ibyifuzo, ishobora kuba ari ibibazo, ishobora kuba ari ibintu bitagenda neza, ariko ijambo ry'Imana rikatubwira ngo tubyikoreze Uwiteka. Reka kuruha, reka kuruhana n'ibyo bibazo, reka kuruhana n'izo ntege nke zawe, reka kuruhana n'ibyo bintu, ahubwo ibintu byose ubona bimeze nk'umutwaro kuri wowe, byikoreze Uwiteka. Ni gute tubyikoreza Imana? Ni ugufata umwanya wo gusenga, ni ugufata umwanya wo kuba imbere y'Imana, wicika intege, fata umwanya wo kwinginga Imana ngo ikoreze Uwiteka umutwaro wawe, nawe azakuramira. Ntazemera kugwa, ntazemera kugera hasi. Ibibazo Uwiteka Imana ntazemera ko bikwica, ntazemera ko wicwa n'agahinda. Niba ufite agahinda mu mutima, niba ufite ibintu bitari kugenda neza, byikoreze Uwiteka ngo azakuramiza. Haleluya, mu yandi magambo azagufata ukuboko, azagutabara, azakugwanirira. Haleluya, ngo ntabwo azakundira umukiranutsi kunyeganyezwa. Imana ishimwe cyane. Ntabwo Uwiteka azemera kunyeganyezwa, ntabwo Uwiteka Imana azemera kukogwa n'isoni, ntabwo Uwiteka Imana azemera ko abanzi bawe bagukinira ku mubyimba. Uyu munsi wiyemeze nanone kongera kuba imbere y'Imana, wicika intege, wihagarara, wisubira inyuma, komeza urugendo, komeza. Haleluya, komeza winginga Imana, komeza usenge, komeza ube ku gicaniro. Hari ubutabazi bw'Imana buri buze ku buzima bwawe. Petero nawe yarabyanditse muri Petero wa mbere igice cya 5 ku murongo wa 7, aravuga ngo muyikoreze amaganya yanyu yose, kuko yita kuri mwe. Imana ishimwe cyane. Imana itwitayeho, ariko iki dusaba, iradusaba kuyikoreza amaganya yacu, kuyikoreza ibibazo byacu, kuyikoreza ibintu bitagenda neza tubona mu buzima bwacu, tubyereke Imana ngo nayo iratwitayeho, nayo iratugirira neza. Haleluya, muri iki cyumweru rero, umuntu wese yiyemeje gusenga, umuntu wese yiyemeje kuba imbere y'Imana, hari ubutabazi budasanzwe Uwiteka Imana agiye kohereza ku buzima bwawe. Abanzi bawe nta kintu bazagutwara, abakugambirira ibibi ntacyo bazagutwara. Niwemera gufata umwanya wo kuba imbere y'Imana no gusenga, hari ubutabazi budasanzwe Imana iri buzane ku buzima bwawe. Ibi ngibi ndabyizeye kandi tuzabibonesha amaso yacu. Abantu twese turi kumwe hano, abantu twese mudukurikiye, mwese mudukurikiye, mwiringire Uwiteka, mufate ibihe byo gusenga, mufate ibihe byo gusabana n'Imana. Haleluya, ugutabagwa kwawe nta handi kuzaturuka ku Uwiteka Imana yaremye isi n'ijuru. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagire neza. Twiringire Imana muri byose kandi izatugirira neza. Reka ngusengere kandi nawe wisengere, ubwire Imana ngo Mana, niyemeje kukwikoreza imitwaro yanjye, nagerageje kwigwanirira, nagerageje gukora ibyo nshoboye, ariko ndatsindwa. Uyu munsi nciye bugufi, ndagusaba kugira ngo unshoboze, ungwanirire, unyobore, kugira ngo mbashe kugera mu mwuzuro w'amasezerano ari ku buzima bwanjye. Imana ibaho umugisha mwinshi. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, turagushimiye kuri Imana igira neza. Ijambo ryawe ni ukuri. Igihe cyose iyo tuganira ijambo ryawe, riratwubaka, riradukomeza, riraduhugura, riradukangura, rikaduha icyerekezo cy'ibyo tugomba gukora. Ndabizi ko hari abantu benshi bafite imitwaro itandukanye, bafite ibyifuzo bitandukanye, ariko uratubwira mu ijambo ryawe ngo imitwaro yacu yose
ingendo zacu zose, ibyo tugambira gukora byose, ngo tubikwikoreze, ngo kuko ari wowe ubasha kudutabara. Ndasengera abantu bose badukurikiye nona bafite imitwaro itandukanye mwa, reka iyo mitwaro yabo mwa uyibaruhure mwami Imana, mu izina rya Yesu. Afite agahinda, afite umubabaro, afite ibyago, afite intambara hirya no hino mwami, afite ubugwayi n'ibindi byifuzo bitandukanye, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo iyi mitwaro yabo mwa uyikorere uyibaruhure mwami Imana. Ijambo ryaratubwira ngo muze mwese abarushe n'abaremerewe kugira ngo mbaruhure mwami. Ruhura ubwoko bwawe, ruhura abapasiteri, ruhura abakozi b'Imana, ruhura ababyeyi, ruhura abasore n'inkumi mwami, abarushe n'abaremerewe ni benshi muri iyi si mwami. Turasenze mu izina rya Yesu kugira ngo baruhure muri iki cyumweru tutangiye mwami, muri indwi dutangiye mwami, turuhugwe nawe kandi dutabagwe nawe mwami. Ntiwemere ko abanzi bacu badukinira ku mubyimba, ntiwemere ko abanzi bacu baturenganya. Mu izina rya Yesu uzagenane natwe, uzatuyobore uko bukeye uko bwije, uhereye umunsi wa mbere mwa uzatugirire neza, ineza yawe izakomeze kubana natwe. Natuye umugisha wawe ku bantu bose badukurikiye, kandi ikiganza cyawe mwa gikomeze kurema amashimwe. Urakoze kuri Imana igira neza, icyubahiro cyose gikomeze kuba icyawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, mukomeze kwiringira Imana, gutabagwa kuri hafi yanyu. Yesu abahe umugisha, mugire umunsi mwiza, kandi tuzagire n'icyumweru cyiza, tuzakomeza kuba imbere y'Imana. Yesu abagire neza. Shalom, shalom.